Alaji Diouf tam keno Osum akita ponum jego 20 ans o drapeau ma frère kene Rawgad nun wana final bonne chance nam don de Polingom tam keno Simal akita ponum jego 15 ans. Oui. Drapeau ma frère ne Rawgadu. Okay. Bonne chance. Dungom Simal Sengu Diouf Kusum. Simal Elhadji Diouf Kusum. Dungom Simal final Rawgadu. Wakoli ga amen jom nañ fa de fu wara nu ne ka ko fin dole ma fin ka ko fin dole rek ma fin okay nu mo tangas non kay so ngata ka so gangat oui waaw bonne chance def kana mal kan den geno hubeke e Léopold Djilor Mamadou Sarr a Niodior den geno humeke sadakino yo koy ɗum mo wine mbagunga jomne jagake nangara don Djilor wen mafna demi-finale finale fadagara fot Alice Quebec
Douala Palmarin sakida ponum jego jam 30 ans waaw ndax waaganu mo an 100 kilos bon sens ok merci namne mine Ousmane gen Sibal akida ponum jego ne jega 20 ans poids of 100 kilos 101 kilos bon sens Abia présentation den ke refna na bureau fe kena fañe comke nu andan te buxena men nu andan donc soxla ye i ndef meke discuter a miye nda wiin we to tige a faxa ba pare teranga fe foka ɗina wiin we nuno ɗik mbaxtu teen o xero a cigan te jangin na jam o xena ñakkan it a ñakin na jam bo anda o feet xana jexin i wasa nuun fi yo les diggante Babacar Diop fu Ousmane Bakhoum den na mbiya final grand combat o luma African Siman Babacar Diop den faru mudan Joal Palmarin Afaptoer ana feno sai Diom no sos na ndoro ke la na fapene safaptoer Arokana ana feno sai Diom no sos